Mm. uri kuvuga ko wa mugani barashe mu kashe 30 babakozemo. Mm. Urabona Minimum urabona minimum 30. yes, urabona hariya Uvira aba Yeah. bazalendo Mm. urabona batari buze gukora ikintu kibi noneho nimba twabonye biriya abantu Mm, bagarukiye mm, navuga ngo mm. ni ku nkombe wabonye aho bariho barasa bise wabonye Yes. aho biriya bikorwa byose mwabonye ejo noneho uyu munsi barashwe bapfushije batakaje abantu babo. Ni iki ubona nyuma y'ibi ngibi biri bugende gute? Ndabona scenario zibiri cyangwa zitatu cyangwa imwe. Hariho uyu munsi wa none barasa n'abashiftinze Aduyi. Aduyi ntikiri umunyarwanda, Aduyi ni hagati yabo ni FARDC and bibo ubwabo. Bari buze gusubiranamo. So muri ya vacuum rero dushobora kubona ntuzo yacu wenda space kubera ko baraba bahugiranyeho hagati yabo. So option yindi mbona nimba bikomeje ikakakaza sibyo uzi kare agace n'umushukazi uko biri kose abantu bari hari haruguru naho si abana nabo ko baramonitoringa what is going on. But bishoboka ko nabo babazi ariko hari danger nanone tutakwirengagiza yuko hamungani wabo viri ishobora kuba tombe. Who knows sibyo viri ishobora kuba tombe yabatombe igatombe wenda muri ayo matambi yabo ugasanga noneho ibintu bakontorora everything iyo danger nayo irimo. So iyo danger iyo probability iramusibaye cyangwa iyo possibility iramusibaye possible yes abantu bacu bari mu kaga. Urabona ko aka kantu cyangwa se iki kintu kidashobora kuba ari umukino leta ya Kongo irimo ikina hagati y'abazalendo noneho bavuge ko abazalendo bigumuye barasheho ejo noneho baze n'ubundi bifatikanye Mm, n'ubundi na FARDC mu buryo umuntu yakwita ko ari ibanga ejo baje mm. gutera Uvira bitwa ko ari aka kantu kabaye bakorere Batera bari mu misozi oya batera Uvira. abaturage. Urabona ko idashobora kuba ari game leta ya Kongo irimo ipanga ikoresheje Eh, n'ubundi abazalendo kugira ngo abazalendo mm, batere Uvira bakore jenoside. mm. Ubona ko wenda atari umukino leta ya Kongo ishobora kuba ikinisha aba bazalendo Yes. kuko nimba abazalendo uyu munsi bavuze ngo Reka nkubaze barafata hano Uvira. reka Mm. nkubaze hano wenda hano ngushimye nkubaze gatoya sibyo wenda sinkubaza ndakugarura back muri memory sibyo wenda memory yawe iragusavinga. Umunsi ngo mifatwa byanze bikunze njyewe nawe twari tuzi ko abantu bacu basigaye hariya bashize bari bushire mu kaviho twari tuzi ko abavari abagenda nta muntu w'ukavu usimbuka nta muntu w'inyangezi usimbuka. So kubaho kwacu cyangwa kubaho k'ubwana bw'inkoko si ku bushake bw'isiga sibyo imana ifite ukuntu iturwanira mu by'ukuri mu nzira imwe cyangwa iyindi kuko aho tuba hose ni muri danger ndavuga muri irize ya zone z'iwacu ariko tubaho turasavayivinga tubaho. So aka kavuyo kabo gashobora wenda gashobora kutumerera nabi ensire ariko gashobora nanone kuvamo ikindi kintu kizaba impact nini nk'iyi yabaye igoma cyangwa ikafa. Izo possibility nazo rwose zirashoboka. Ntivuga yuko abantu y'Uvira babaye kubera ko abazalendo babakunda cyangwa FARDC cyangwa leta no nabo bafite ubwo biri aho bazi nabo batangiye kugira okay bararasana nyange ndashika babyuke barasane bwire babyuke birirwe barasane yarangiza kukumya nabo bafite ubwoba yuko ari ku misozi wumva ko bavuga ko hagoswe nabo bitaro bize bavuga ko hagoswe. You never know. You never know. Niba araswa abasirikare barahungira nuko nimba abasirikare basinzwe barahungira he. Urabona badashobora gupanga urabona badashobora gupanga bavuge toke dupange ko tugiye kurasana ariko gahunda n'ubundi ari iyo kurimbura bariya abanyamurenge bari hariya kuko ni ibintu bitumvikana kuvuga ngo uyu munsi bano bazarendo bamaze imyaka hariya ngo bari kurasana na leta noneho bageza bavuga ati twebwe tugiye gutera Uvira tugiye kuyifata sibyo. Amakuru njya numva mbere yuko banuza urabizi Bukavu abantu baraswa Goma sorry zirangabo ziraswa Goma Bukavu zanyuzo zinshi zihunga sibyo barahunze bagera Uvira bamwe bararashwe hari za Kamanyoro urabizi muri kariya gace abasirikare benshi bararashwe na wenda amafite n'ayasana bararaswa bamwe abasirikare bamwe bacitse ku rusasi Goma barakomeje barahunga bagera Karimi
ibyo urabizi bagerari Uvira baraswa n'abazarendo ibyo urabizi ariko abantu bacu nuko byagenze gutyo habayeho ntuza baracyahari sivuga ko bari mu buzima bwiza ariko baracyahari ikindi kandi I promise you sivuga ngo na promise 100% ariko bro ntabwo uko biri kose tuzongera gupfa uko byari bimeze mu myaka 3 ishize ibyo ngibyo rwose I sure yuko sure bet ntago bizaba rwose iriya killing ngo igende gutyo no yes ababica nabo inzu ko nabo bazi ko hari danger hari ko sindi kuguhumuriza sindi kugira nta aho tugeze ntuza means ways numbers y'abantu and so on sinibaza yuko bakomeza gukora icyo bashaka ngo babure ingaruka zavo ntabwo bishoboka uko biri kose ntibaraza FRDC yose ngo bayimare ishobora no nawe kugira ramforo nyindiza ku rescuing abo bandi gusa njyewe icyo ngira ku bwanjye icyo nsaba Imana ibahumisha amaso bagumane kuribona ariko abantu bacu muri danger byanze bikunze hariho niyo bataba barimo kubarasa iyo ma crossfire ziba zirimo ngo crossinga tuzaho bahungira tuzaho baja tuzi inzu bari bwikingeho nayirashoboka nabo abandi nabo baraboneye opportunity yo kuja mu mazu kwiba kugira gute uskwiyuvira kandi bigeze kuzabinjirana bakabiba uscagiye biba basenye gisengero byabayeho ariko Imana yakomeje kuturinda insengero zarasenywe hari abantu yijwe hari abantu barashwe ya ariko ko buca bukira tukabaho ida bro hari danger hari danger y'abantu bacu ariko naho hari danger kuri hari danger kuri bona Ibuvira ni naho nzi amaduni ntare biri cyangwa ziramutse zivuze mugano wa mugabo ngo bamuhaye ngo namanuke bwakwira yagezeyo birashoboka Imana yagiye ikora ibitangaza hari intambara zose zagiye ziba abantu bagiye bagwa muri ari amatesa ariko bakabaho ariko hano none urumva banahugiranyeho rwose je rwose aho ngaho nibabyuka nkuko bavuze ngo iratomba bakarasa nabo nyine wenda hari abantu bari buvemo wenda bagakora bakevakiba inzira ishobora no kuboneka rwose konekereza ariko danger hari rwose ukubwira ngo bari abantu biwacu ni bari muri danger bayihoramo gusa ni turi kumenya how danger ishobora kuba how ushobora kuba costinga uyu munsi wa none kuruta uko yaba costinze ejo kuruta uko yaba costinze last week iyo cost rero niyo ntari kubona neza ariko nanone iyo cost ishobora kuzana ikiguzi ishobora kubazana ikiguzi kinini kuri bari abantu bagerageza kubikora I'm telling you ishobora kubazana ikiguzi kinini wenda bafite ntuza aho bahungira byoroshe mu Burundi ariko barangije gukora ntuza amahano yabo bagahungira mu Burundi ariko it may cost them ngiye nabo babona bwigeje kumva basubiranye wenda n'abarundi niko ntekereza ariko sivuga nk'ibyo mvuga niko bigenda ntuza reality kuri ground izihinduka cyane ikintu abazalendo baraye bakoze ngira ngo yabakojeje isoni yaberetse ko mu by'ukuri ibyo bibeshya atari byo ibyo bavuga bitari byo bitajyanye bidahuye bababwiye ngira ngo wabonye sinzi hariho na akavideo nabonye n'ubundi ku muzalendo ngo babikoze ngo yitaga ngo ni generale ngo warangiza aravuga wenyine ngo ati no bariya n'abanyarwanda bagomba bagenda gufata umuntu wabo bakaja kumushingurira iwabo i Rwanda ye baba we nibaza noneho babazalendo bene wacu bajya bene bose ko badukubiye mu gatebo kamwe twese ko batwisa abanyarwanda ko bavuze ngo nitugende twe kubashingura iwa ibintu biteye ubwoba ibintu biteye isesemi ariko kiriya gihugu ni igihugu bwoko ki bari abantu ni abantu bakimana yaduhaye ngo duturane mwa abantu b'Imana noneho igitangaje naba bene wacu bihinduye abazalendo bazi ikibazo twahuye naco muri Kongo aho twishwe tukangazwa aho twapfuye bakaturya aho bishe ba mama bakabaca amabere barangiza ngo bagiye kwifatanya n'abazalendo
ariko bino bintu tuzobibwira abana ariko n'inkuru bino nibakubaza ngo wagiye kwambara ikoti ry'umuzarendo baba baduhusha yewe baba baduhusha baba batwica ni ukuri aho baciye ba mama amabere, aho barumuna bacu bagiye babaca ingingo, aho bakuru bacu bagiye babarya ku mugaragaro izuba riva, aho bagiye badukorera iyicarubozo baratwangaza batubwira kuko tutari abantu turi abanyamahanga. ubundi iriya ni jenoside yuzuye. Iyo umuntu aje kukwica neza, aje kukwica jenoside aho ibera mbi, nuko abanza akakwambura ubumuntu. Kera kose bica abanyarwanda abatutsi barababwiraga kuko ngo bafite imbirizo hajya ngo ni icyaha, ngo ni inyenzi, ngo ni inyenzi, ngo bafite umurizo. Noneho sinzi ngo bamwe baserutse ibyumba ngo bagire gutya ati twebwe ni twebwe inkotanyi. Hani mwebwe ti umugore wari uri aho ngaho ngo yaraserutse mu mirima, ariko noneho ndumiwe. Muri abantu bari baratubwiye ngo ntimuri abantu, ngo muri inyenzi, ngo mufite imirizo. None muri abantu, imagine umuntu yaje kukwica abanza akakwambura ubumuntu, akabanza akavuga ko kuri ikintu utari umuntu utarugira. Noneho bariya batwambura ubumuntu bw'ubukongomani, bavuga kuko twebwe tutari abaho, tugomba kwicwa tugapfa tugashira. Noneho igitangaje ni ukuntu bene wacu baragenda babana nabo, baragenda barabiyambika uwo mwenda wo kutwica. Ni ukuri kw'Imana. Ejo nabonye agasipesi numva ibintu baba bavuga, noneho nanga kuzamuka ndavuga nti umuntu azoza arikongera kwiteranya avuga ubusa. Ubuse nuko mbyukuri abana b'abanyamurenge ndababwira iki niki batazi, un colonel wa leta aho banga kumushingura, hariho FARDC igisirikare cya leta, hariho ubuyobozi guverineri, hariho ubuyobozi bwo bwose, koloneli wa leta bavande. Ni ukuri kw'Imana ibintu bitaba. Twebwe twakuriye mu Rwanda, mu by'ukuri kw'Imana, kugira ngo uve guhura na koloneli gusa mu muhanda ntushobora kumubona. urashobora kumara imyaka 10 hano mu Rwanda utarabona koloneli, utaramubona pe, cyangwa uhure n'umusirikare cyangwa ngo ni kapiteni. Reka ni umuntu ukomeye uri mu nzego zo hejuru, ufite icyubahiro gikomeye. Ariko ngo tekereza noneho bigeze naho abasivile bigize ngo n'abazalendo bahawe imbunda, bahawe intwaro, ngo barangiza bagahanganisha leta ngo ndi mu mushinguro. Ibintu bikojeje isoni tutigeze tubona ahantu wogira ngo ahubwo baravumwe, wogira ngo kiriya gihugu caravumwe. Icya kabiri, mu by'ukuri nagira ngo nshimire, ejo hari amakuru ejo twumvishije koko noneho FARDC yari nyaye mu isunzu, niko navuga, ngo babaye nk'abakozanyaho. Ejo nariko numva audio kuko ashobora kuba harapfuye abazarendo 35. Aho ni bakeyi ejo bari kuba barisha bari abazarendo bose, bari kuba barisha bari abazarendo bose bari Uvira. Ko baragira gute niki bamaze usibye kurya abantu barya abantu kuva twavuka twabaho twigeze 35 ni bake babakinduye ngo 35. Mu by'ukuri ni bakeyi. Jewe numvaga ibyo ari byo byose, ariko nko gutekereza ngo koloneli wa leta mu bindi bihugu, koloneli byonyine kumukora gusa ku mwenda wiwe ni ikibazo gikomeye, aho kugira ngo ahubwo hopfa habe n'icumi. Ariko noneho utekereza skandale nkiriye, noneho ngo banze kuko ngo bamushingure. Ibintu bibaye, desordre zirabaye, ibitangaza birabaye. Rero bavandimwe, mu by'ukuri bino bintu uko byagenda kose n'isema hari ico bisemerera kandi kigiye kuba. Rwose bino bintu byagaragariye amahanga, yaba noneho hari nabona Kagara, nabonye noneho bamwe bagenda basohora amaudio bavuga kuko ngo noneho batifatikanije na bene wabo b'abazalendo. Ariko reka nkubwire, hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo bazatinya guhinguka imbere, ngo bazahinduka ubwoba gusa. Ni ukuri kw'Imana, hari umunsi umwe bano bene wacu bazatinyuka guhinguka imbere. Hari bya bindi bazabavuga abanyamurenge ngo zenda ngo nibaze. Ejo numvishije Ziravomera hababwira ati nyabona turabinginze nimugaruke, haracyari umwanya, nimuze turabababarira. Ariko nje winjiza mbabazi sindazi musere sindazi iki umuntu bavuga ngo baturiye agahita bishakira iyindi nyito batwishe bishe ba mama babaciye amabere, ngo babisigirize, ngo barebe ukundi babitambamura.
bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba gusa. Nta kuntu umuntu wifatanije n'abazalendo batumaze, mana bishe ba mama, batwishe bakatwangaza tukaba twarakwiriye isi, bakatunyaga impenda z'inka zose bakazimara, imihana bakayitwika bakayimara, kugeza no kuri uyu munsi n'uwapfuye uri muri bo bakaba banze kumushingura ngo ni umunyarwanda, bakadukuraho ubumuntu, bakatwandika irindi zina mu rwego rwo kugira ngo bakomeze batwice gusa. Ni ukuri bakifatanya nabo, bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba gusa. Icyo kintu mugende mukimenye, aba bantu sinzi kuko tuzabana mu gihugu. Icya kabiri ngira ngo mbabwire soza, mu by'ukuri bavandimwe, reka mbashimire, muri abantu b'abagabo, ni ukuri muri abantu b'abagabo mwahagaze ku kuri mukaguhagararaho kugeza amagingo aya. Mahoro peace turabashimiye, bahagaze kuri bene wacu bakabafata. Ndatekereza murabyibuka iri iwacu bageze mu rwego aho abana bari basigaye barwara za bwake, ariko bazamura igikoma, bazamura isukari, bazamura umwenda, barabafasha mu busa. Nigeze mbabwira hari ikintu kimwe cyanshotse no kugeza n'ubu ngubu, nuko mutazamwibuka abanyabibogobogo. Abanyabibogobogo bigeze guhunga, barahunga baramanuka bikabaraka, baraza bagera Uvira, barambuka ndetse bagera Bujumbura. Hari izindi mbaraga zaje zirongera zirabagarura neza neza, baragize Bujumbura zirabagarura zibageza Uvira, zirongera zirabazamura mu bibogobogo baja gutora. Mutaye igihugu muragitaye, barongera baragenda baja gutora. Izo ni imbaraga zanyu z'abana z'abasore bavuze ati twirwaneho kuzageza ku munota wanyu. Nimwibuka abanyarurambo za Gahororo bari baramanutse neza baragera hariya aha muri plaine, niho bari barashinze ikambi. Ejo bundi haza izindi mbaraga zamazongera n'inka zabo, bageraho icyo barabazamura baja kubatura. None ubu ngubu imihana iratuwe, abantu babayeho. Bavandimwe, ibi ngibi ni amateka. Ahubwo nariko ngira ngo mu by'ukuri ya mwari mugize ngo twihuza abantu b'abagabo nk'abangahe, twandike ibitabo, bino bintu bitazibagirana. Twandike ibitabo. Hari abantu bagiye bavuga amagambo yo gukomeretsa, hari abantu bagiye baduhemukira, hari abantu bagiye bagira, hari sene zagiye zitambuka muri ibi bihe twagiye duhura nabyo. Ejo tutazibagirwa bavandimwe, tutazibagirwa, ntituzobikorera kubwo kugira ngo tuzihorere, ahubwo ni ukugira ngo tutazibagirwa amateka. Ndabashimiye, muri abantu b'abagabo, mukomerezaho. Abakobwa bacu, abagore bacu, abana bacu, twebwe duhaguruke, twebwe twese. Naho bariya bene data b'abazalendo bene wacu, ni ukuri narababwiye ngo nta macakubiri dufite abanyamurenge, ahubwo ni agatsiko kiyomoye, ni agatsiko kavuye muri twebwe. Ngira ngo mwarabibonye ejo bundi barimwo uriya Emile Rugari, abagabo 3 nimba atari 4, bananiwe gusanga abandi ngo baje kwibuka Abanyagatumba, ahubwo baragenda bo abagabo 3, abagabo 4 ngo bagiye kwibuka ibintu bitarabaho, bikujije isoni, ibintu tutigeze abanyamurenge. Biriya nkubwiza ukuri, ntawe wageze avuga umuziranenge, umwana w'uruhinja, umugore na nyina na se ngo bavuge nabi, ngo nibirangiza bizamugwe neza. Biriya uko bizagenda kose bizabimuvuma. Hari akandi ngira ngo nsorezeho ndatinze, narabivuze naravuze ngo ntimureba Munigatama ko bwagiye. Munigatama nibatamufata, kuko baramutse bamufashe ga yabaguye mu biganza byiza, ntaco bazamutwara. Munigatama nibatamufata, Munigatama azapfa. Munigatama nimubona adapfuye, Munigatama azaba inzererezi. Nigeze mbabwira umugabo umwe, abagabo bamwe bigeze kugenda, Imana yababwiye ati mugende mubabwire ati kubwo wanze kutwumvira ngo uzamera nka kurya ku giti kiri mu ishyamba ariko ngo kitagira amashami. Uriya Munigatama nimubona adapfuye, mukabona batamufashe muzima, Munigatama azamera nka kurya ku giti kiri mu ishyamba kitagira amashami. Ibyo bintu mugende muvyandika ahantu. Munigatama azaba igicibwa mu banyamurenge no mu isi hose, azabura umuntu, azakomanga, azabura umuntu mukingurira. Murakoze bavandimwe, ntatinda. Imana ibayeze imigisha.